još jednu epizodu Makse Seljanko. Današnja tema Top 4 5 Bruce Lee filmova. Jel tako, Marijan? Jel tako? A? Jel tako? Šta? Nebitno. Prvi film Bruce Lee. Posljednja igra smrti. To je 2 filma. Drugi majstor borilačkih vještina. Od redatelja Chao Ching Chu. Vidim ja redatelja. Bruce Lee. Broj 1 i 2. Ne, 5 i 4. Ne. Da. Čekaj, stani. Ovo je Ne! peti, ovo je četvrti. Stani. Šuti. Idemo na... Nebitno. Idemo na treće mjesto. Bitno je. Roknut ćete ovaj. Šuti! Šuti! Bruce Ma Lee šutnem ti ga na van, Zmajevom bre. putu. To je treći. Ti si debil. Od istog redatelja. Chao Chung. Drugi. Bruce Lee. Zmajeva šaka. Meni se ovaj posebno dopao zato što se zove Zmajeva šaka. Ja ga nikad nisam gledao. Ja sam gledao sve epizode. Ja nisam. I baš su brutalne. Od redatelja. Ovo drugi redatelj. Jun Gappa. Faka Jun Gappa. Jebeno ime. Ja bi se volio tako zvati da sam Kinez. Ovo je moja preporuka, svakako da pogledate ovaj film. Baš je ono super. Šta ti imaš reći o ovom filmu, Marijane? Nisam gledao. Nije ga gledao. Rećemo da je ostao suzdržan. Znači, prvi i meni posebno najdraži. Ja sam ovaj film čak gledao, ali ono Najdraži moj Bruce Lee. Zmajeva šaka. Ja sam je gledao prvi 15 minuta, sam zaspao. Zanimljivo. Ovo je, šta da kažem o ovome? Ovo je ujedno njegov zadnji film Zmajeva šaka. I To je Toranj smrti. Da, Toranj smrti. Toranj smrti. To je ujedno njegov zadnji film. I to je zadnji film, znam, čitao sam na Wikipediji. Dobro. I znači... Dobro, nije bitno. Sad kad mene neko treba. Toranj smrti, da. Što da reći o Toranju smrti, ovaj film mi se jako posebno svidio. Pozdravljam se jedan dečko, on se zove Zvonimir.